Hope TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Mwasibonye ariko reka duhindukire rero ndashyize agatego gato mbasabye abarongozi banje mu kibazo n'icyo mubibwire ubiza rero mbega hagati y'amamazina ya Yesu n'adushikabara mu ijuru ariko cyane ko bambere kane 13 iyo zoza amaruta avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru w'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nabo bazobanza kuzuka maze natwe inyandiko nyene yasomye ngo maze natwe abazoba bakiriho aba bakristo bazoba bakiriyo basigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu kuriya bisigura ijuru ryabo biteze ni hehe ni mu bicu n'ibihuna vyamaye babikubwiye ariko turi mwiteze kweli ijuru mwiteze musangira ijuru n'ibihuna kweli n'ibicu ikisingo barenganye Imana mugati Muhammad wese abikigwa abantu bangana uko Muhammad atasaba ikigwa abantu abasiharote nikawaingiza peponi hanyuma Muhammad ace yinjiza abantu mwicu Waislamu takibiri Allahu Akbar namwishuye sinamwishuye Muhammad yinjiza abantu mwijuru Yesu ntabushoboza kwisi Salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi Mukozi w'Imana Abubakar agitashoye kuvuga nawe minota 15 kaze yaruta ducungura umwanya kugira ngo abantu bumve uzo bajana mu ijuru karibu Abubakar kaze minota 15 wigishe abantu bari ngaha kugira ngo bamenye ninde azobajana mu ijuru Yesu ni Muhammad kazi Haleluya Abayisilamu assalamu alaykum Ashabapfuye bose abakeneye guhambwa gusa ariko nibahumure tubazaniye Yesu mwizera zogehehe ijuru Haleluya Amen Ikigo cyari hagati ya Yesu na Muhammad ni ndotoshikana abantu hehe ijuru ariko cyari kuri Yohana 15 rimwe somera tumbe Yohana 15 rimwe tumbe amajambo yavuze cyabaza abisilamu bonyere gusa ati mwoga ikintu kibaye mwizeye Imana aje mwizeye imuhira kwa data amazu menshi abatariho bandai babwiye ariko ko ngiye kubategura hanya ko nzobora kubatwara aho nzoba ndi Azahandi Yesu amwira kwande kwanda Oya mukozi n'abari bawo tekereza mubari gato reka tubaze ndana Yesu hagati yawe na Muhammad niba dushikirana mu ijuru nicyo kibazo jewe cyambere ngana mwaze Muhammad fata igitabo cya Haleluya n'abarijani abanyitira Amana ndabirariza Muhammad urigana kuri Muhammad abuzana Yesu n'umubayi mwaraje kuri uza gushikana ijuru wa Muhammad cyangwa ni Yesu ashitse kusoma tumiza Uislamu hadithi ya Abu Sa'id Khudri kutoka kwa mtume sallallahu kwa Muhammad anasema Muhammad zukuri mtazifuata kabla
cyane none muri basore bakiye baresa mu muzo kwikire bande wa Kristo kwikire Kristo bose ku Mana haleluya mwana ndakuzani n'abayisilamu mwe muzamukurikira ba Kristo niba bazungurukira kwa kiburu mubakurikira kuko bazungiki ukuri kuko bakizwa kugiki bakuri bazukuri abakizwa baziki ukuri mwana ndakuzani areka makurikira bande abakristo none niba mwana ndazuruka dukurikira abakristo abakristo n'abamiyande n'abakristo n'abayesu abakristo n'abandi n'abayesu abakristo bakurikira n'abandi bakurikira Yesu bakurikira Yesu dukurikira abantu bakurikira Yesu niko Muhammad yabigishije uko Muhammad yabigishije uza gukurikira abakristo twabingire barese mudukurikire muri abandi ariko muri abandi bakuriye hejuru yo baribuyemo bose ariko muri abandi bakuriye hejuru barabihebye abakristo bakuriye hejuru nuko bimeze rero byatumye bose mukurikira abo bakristo nibwo batuva mu kirogo cy'inguru batukuri nikomera amashyi rero amashyi menshi haleluya kugeza hano murari ko ikigo kiba kirangiye hagati ya Muhammad na Yesu niba gushira abantu mu ijuru reka tuba kandi bate korowani korowani we korowani yavuye hano ngati Yesu anasoma bwarafite Yesu anasoma bwarafite none korowani wawuvugiki ati 55 korowani kangahe gatatu itazi gusoma cyangwa kwandika umuri kitabo cya kwandika tatugikana kivuga Yesu uramuruza kumbuka nibuke wayezuru wali basema ekima yavuga Yesu ibintu mutuza birawo kwisi hapa duniani Yesu zokushiriza mwana wapanga kwisi amase na itakuleta kwangu kama zokuzaliwa nje na itakutakasa na wale waliokufuru kandi Yesu zokweza kunaona babandi baguchimurako nabo baragose babandi bakurogotako nani taweka juu wale waliokufuata nitaweka juu wale waliokufuata kandi Yesu zosira hejuru abantu bose bagukurikiye juu wale waliokufuru Mwenyezi Mungu basa hejuru abandi bakuyakana baragose kuba utaka sita cyabo bisha kumusubizo kwari kuzeyeni abakurikiye Yesu barazira hejuru y'abantu bakurikiye abakurikiye Yesu bitagute abakristo abakurikiye Yesu bitagute abakristo kwari kuzeyeni bazawari hejuru y'abantu baragose kumana abaragose bande n'abayisilamu bakristo muri tuba gushika abisilamu kugira ngo musoje hasi kwari kuzabakurikiye Yesu bazawari hejuru bayisilamu kurikiye Yesu bazawari hejuru muri yakene igitabo cyanyu muri tabasigaye cyashyize igitabo muri tabasigaye igitabo cyase Nigitabo igitabo cya Kurani wanyekeje iki ni kiwabu nigitabo cya Kurani wanyekeje kivuga ko bakurikira Yesu bazari hejuru y'abantu bose niyo mpamvu twagira ikibazo hagati ya Yesu na Muhammad niba dushikara abantu mu ijuru bamukurikira bazari hejuru Yesu ashimwe cyane amen niba turengaho uyu mugabo yavuze ati Yohana 8:1 n'umurongo yatanze umugabo reka nabereke ububesha abagabo bafite mu gusoma karongo bagacira hagati bakabesha abantu ukundabazi mubyumve nuko yongera kubabwira Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi mu kuhava jewe Yesu ndi mu kuhava namwe muzondondera kandi muzopfira mu byaha byanyu kandi mwebwe muzopfira mu byaha byanyu birakane iki nicyo gitumye mbabwira yuko muzopfira mu byaha byanyu iki nicyo gitumye cya Yesu tuvuga ko muzopfira mu byaha byanyu kubera iki kuko mutizeye ko ndiwe kuko mutizeye ko Yesu ndiwe mucunguzi ndiwe muzopfira mu byaha byanyu iyo abantu batizeye ko Yesu ari mucunguzi bazopfira mu byaha byabo bayisilamu muremera ko Yesu ari mucunguzi
Yesu Yesu kwari iki umucunguzi ikibazo bakristo muri zo kwese n'umucunguzi ego amashimwe yose kuri Iteka niyo bandi turasira abayisilamu nukuri aba bagabo babiri kibazo mutabizi wishiga mu misingi gusa inshuti zacu bayisilamu uyu munsi ni Ramadani tuzofunga gatatu mu kwezi tuzopfira mutabyanyu niyo mutize Yesu Korani yababwiye abazokurikira Yesu baza bari hejuru murindiriye iki kumukurikira nimuze kuri Yesu nimuze ayoze yagukurira iki n'umungo reka tubarane gatoya reka ndabiza abisha bafite ubwenge mbaga bafite ubwenge Korani 9:8 Korani chukwayo Korani 9:8 reka bate Korani mbaga bese bafite ubwenge Korani 9:8 Korani 9:8 kuvuga agasubira aravuga agasubira vuga gute waombe msamaha Muhammad basabira imbabazi abayisilamu au usiwaombee msamaha cyangwa ureke no kubasabira imbabazi abayisilamu hata ukiwaombea msamaha mara 70 nibwo basabira ikigongo icyo 70 sitawasamehe abari basoharikwa hayo ni kwa sababu urumva yenu nibwo basabira ikigongo icyo 70 mirazagira gute mwazoharikwa kuko batizeye Yesu amanuka rero kwa sababu hawakumwamini Mungu na Yesu manuka sijui nasema kwa sababu hawakumwamini wamekataa Mwenyezi Mungu na mtume wake kuko basimana sivyo abagabo uyu mwari mu mukuzana yasiguye ati ngo bavugwa ngaho n'injajya n'injajya bahise abavuga ngaho n'injajya oya ngo n'injajya fatira Korani y'ikirundi mirongo itandatu na gatatu rimwe ndiyo ngaho nyene avuze ngo bavuga ngaho ni bande waliyaje Bayisilamu abemera ko Muhammad ari umwana manika amaboko hejuru mwababonye ego manika kwenyere mwemera ko Muhammad ari inde ari ntunga somo kitatu ni Korani sasa sisi ni kitatu na gatatu Korani limbe tuna gatatu aho nyari turongokaga wa mbere ego mwimanike iyo injajya zigushikiriye ziki wawe zivuga ziti zitazivuga gute uremeza ko we Muhammad tureza ko Muhammad uri intumwa ya Allah uri intumwa ya Allah abavuga ko Muhammad ari intumwa ya Allah ni iki n'injajya abavuga ko Muhammad ari intumwa ya Allah ni iki n'injajya wanje ngabaruka amaboko dukangi n'ukuntu bazogenda impanuka rero ndabereke abizeye Yesu ko bazogenda sinashaka kwigira mutiwe unasaza ari umwarimu muto niyo mpamvu agapapuro kiwe nagize gute nanyegeje ndamuri avuga gute abitesalonika ba mbere kandi 13 nyaruka kandi 13 byanditse biravuga tembeza na muda abitesalonika ba mbere kandi 13 ati si ubwoko buyoberwa itiro ry'abasinziriye urupfu ati kuko bamwe twizera ko Yesu yapfuye akazuka abariko nabo mwizera ko abapfiye muri Kristo Yesu imana izobazana nayo uko twizera ko Yesu yapfuye akazuka abaribo twizera ko basinziriye muri Yesu imana izobazana nawe akavuga kandi iki nico tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazaba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami Yesu Kristo azokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya ati kuko atabaze na gatoya kuko umwami wacu ubwiwe azoza avuye mw'ijuru n'ijwi riranguriye akaba ku marayika mukuru n'izambaye imana ivuga ati rero iza bimaze kuvuga ati maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobaza kuzuka natwe tuzoba duteranwa nabo tumusanganire umwami w'icyo haleluya amen uko niko dufite ibyizigiro turindira ibyabo tubyumve iyo azoza amanuka avuye mw'ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru w'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nabo bazobanza kuzuka maze natwe abazoba bakiriho
iyo basigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu tulia bisigura ijuru ryabo biteze ni hehe mu bicu n'ibihuna vyamaye babikubwiye none karika juru mwiteze kweli ijuru mwiteze musangira ijuru n'ibihuna kweli n'ibicu iki singorane gayeni ariko n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umukurikiye nutogena mu bicu wenyene mwarimu none indege ziduze zijahe baduca hejuru y'ibicu ibuca mu bicu nyene uca hejuru yavyo wadashaka none ivyo nicyo tubitagaho iki singorane iyo bazoza kuba sasa intumwa abantu dukwiye gukurikira abantu twese dukwiye gukurikira kugira ngo turonke agakiza ni intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanashima kubera iki Qur'ani 3:3 Qur'ani 3:3 tukuti imani tegeka Muhammad ngo vuguwagira abantu ikiwa nyinyi mnampenda Mwenyezi Mungu nimba vyukuri mwebwe abantu mukunda Muhammad vyukuri basi nifuateni urubwo nimurikire je Muhammad hapo Mwenyezi Mungu turi omaze gukurikira Muhammad ngo icyambere Imana ate Mwenyezi Mungu atakupenda icyambere ukundwa ni Imana ukurikiye Muhammad na atakufuria ni madhambi yenu ikigiye kabiri Imana ikikubabarira ibyaha byawe kuko gukurikirane Muhammad bitandukanye na cya juru cyabo cyo mubi cyo bicu basangira ijuru n'ibihuna twebwe suko twebwe ukunze Muhammad ukurikiye Muhammad Imana ikigukunda ikakubabarira n'ibyaha byawe umuntu ufite ubwenge ikoresha ubwenge wibaze Imana imaze kugukunda ikakubabarira n'ibyaha byawe ucuja hehe uca mwijuru si muri uca mwijuru apfa mu bicu twebwe abasilamu tuzoja mwijuru kuko gukurikira intumwa y'Imana nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi ni intumwa nziza yatizanye amajambo meza warashima ku bantu bazokurikira Muhammad na bazokurikira bazimiranaga to 43 6:8 Qur'ani nyabaje wangu yemwe bantu banjereza utakuwa na hofu siku hiyo Imana ngo yemwe bantu bakurikiye Muhammad ni muzogira ubwoba kuri uwo munsi wala mtahuzunika ngo kandi ni muzoreganya wacha wangu ambao wameziamini aya zetu ngo yemwe basabyi banje mwakurikiye amajambo yacu na walikuwa waislamu kamili mukaba abaisilamu b'ukuri bakurikiye Muhammad ingieni bustanini peponi tutozigwa n'Imana mwinjire mu matongo yo mwijuru apana mu bicu tutobwirwa twinjire mu ijuru kuko gukurikira Muhammad iyi ntumwa y'Imana yatumye kubw'abantu bose namwebwe murimo kubera iki mwarimu kubera ko Yesu yatumye mu migamo 12 y'abaki y'Abisirayeli mu bantu Yesu mu Bisirayeli Yesu yatumye ababatije bose n'abaki n'abarundi uri kurumva nakarakamuru n'abarundi uje kurabundanga mu bizabo n'abarundi ahubwo baze kwa Muhammad nabo kwa Muhammad yene niyo mpamvu na Yesu atobihakana abantu bose atobihakana kubera iki Matayo 7:2 Matayo 7 umuntu wese amumereza ati mwami umuntu wese amumereza ati mwami azokwinjira mu bwami bwo mwijuru umuntu atopa yinjiye mwijuru na gato atarukora ivyo gato mwijuru agomba atarukora ivy'Imana wo mwijuru igomba benshi bazongera kuri wa munsi ngo benshi bazobwira Yesu kuri wa munsi ngo mwami abanyene ngo Yesu mwami ngo twavugishwa n'Imana mu izina ryawe twavugishwa n'Imana mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe ati twakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe ngira gato mbega abasenda abadayimoni mu izina rya Yesu hagati y'abasilamu n'abakristo ni bande abanyene rero base Muhammad ico gihe bazoca baza kuri Yesu bazoshika imanza y'Isirayeli gusa bagira ngo Yesu uraba natwe twasenze abadayimoni mu izina ryawe batite nyene mbega Yesu azobabwira iki mari inyandiko niho azobajinjiburira ati ngo niyo Yesu azobajinjiburira bagira nti naho nigeze mbamenya biraho babakora bizira takibiri Allahu akbar isigura na Yesu azobihakana kubera ko basende Muhammad umaze kwanga Muhammad Yesu we nakuizi ni Murundi Yesu azovugira Abisirayeli gusa umaze kwanga Muhammad niwe atumye kubw'abantu bose Imana ivuga ati muri igitabo cya Qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin inwe Imana Muhammad yatumye kubw'abantu bose iyi niyo numwe atubwira bose abantu twese dukwiye gukurikira kandi ukurikire Muhammad uja mwijuru apana mu bicu uja hehe mwijuru apana mu bicu ugiye kuraba rero mu nyigisho nziza z'intumwa y'Imana Muhammad ni intumwa nziza cyane yatuzanye inyigisho nziza warashima ya mbere Qur'ani 2:63 Qur'ani 2:63 haravuga ku basoma n'abandika havuga gute 2:63 ndiyo
aravuga ati inasema na Mungu wenu ngo kandi n'Imana yanyu ni Mungu mmoja tu. Iyo ni inyigisho Muhammad yatuzaniye, yigisha abantu bamenye Imana ko ari imwe rudende. None ari umuntu umwe yashobora kwigisha abantu ko Imana ari imwe rudende? Kubera ko Muhammad yari umuntu mwiza, niyo mpamvu icyamuzanye kwigisha abantu bamenye Imana ko ari imwe rudende. Bizera ivyo rero bazoza hehe? Mw'ijuru, apana mu bicu. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Biraryoshe ntibiryoshe? Biraryoshe. Ego. Tubabaze rero akabazo. Bari mu amido. Unyaragasa uzubaza akabazo kawe. Iminota ingahe? Ikibazo iminota 2. Kwishura iminota 5. Kuvuga ko wishyuye cyangwa utishyuye iminota 4, 3. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambere, jeje kubaza akabazo. Ego. Abavandimwe bakozi b'Imana, bo bakingiye n'uko Yesu bazatwara hehe? Mu bicu. Mu bicu. Cyangwa mu ijuru? Reka basigahita tuko babivuga. Bavuga ko ari mu ijuru? Ariko ikibazo gihari. Jenda zuko Yesu yarapite umurwa. Ntabwo Yesu ari nyamuragi, kandi Yesu ntabwo ari akabati. Yarazi kuvuga. Ikibazo cyanjye rero, ndashaka abantu inyandiko muri Bibiliya cyangwa muri Korani, Yesu ubwiwe yivugira, jewe Yesu zotwara abantu niko bimeze. Ikibazo cyatahuritse, mwarimu arabagije ati kugira ngo impari zihere dufise Korani na Bibiliya, nimugire umurongo umwe gusa Yesu avuga yuko jewe Yesu zojana abakristo mw'ijuru. Iyo nyandiko turayikeneye, nta bindi. Akoze muhagarikize mu runini rw'Isilamu. Bayisilamu mukoze yamaze cyanditswe? Aha, ariko tega naje nkurikire nkawe n'amake namwe cyanditswe. Bayisilamu Yesu ari hehe? Tekereza, abayisilamu bafite ubwenge. Yesu ari hehe? Mwarabonye? Tubirangize, reka maze abafite ubwenge abariko baragiye Yesu ari hehe? Mw'ijuru. Yesu ari hehe? Mw'ijuru. Yohana 12:6 cyanditse biravuga. Yesu agira yivugire, abati babitoye. 16 baravuga. Yesu avuga gute? Nihagira umugorera. Nihagira umugorera. Namurikire. Naho zoba ndi. Kandi jewe Yesu azoba ndi. Umukozi wanje. Nihazoba. Ndashobora Yesu ari hehe? Mw'ijuru. Mw'ijuru. Yesu wishyuwe n'uwishyurwa. Bakristo birashoboka yuko batazi Yesu ari. Reka tube kari bibayise. Yesu ari hehe? Yesu ari hehe? Yohana 12:6. Nihagira uwunkorera. Yesu ati nihagira uwunkorera. Namurikire. Ko nkorera Yesu ndabwira gute? Namurikire. Kuko aho zoba ndi. Aho zoba ndi cya Yesu. Ni naho umukozi wanjye azoba ari. Azoba ari. Abakozi ba Yesu basohoke. Mw'ijuru. Kuko Yesu ari hehe? Mw'ijuru. Muhammad ari hehe? Ikuzimu. Mw'ijuru. Yesu ari hehe? Muhammad ari hehe? Abasaba kurya amazi basohoka hehe? Mw'ikuzimu. Kuko mutegeza kumukurikira iyo ari. Kuko
reka rero nibarize rero yavuze ni reka tunyingishe yishuwe muri korani cyangwa muri bibiliya yesu ajyana abakristo mu ijuru twavuze amukurikira ajyana abitwa abakristo mu ijuru abamukurikira mwarimu yari yabakubye mwarimu atayivugira mwarimu yakwishyuye cyahanye ntiyakwishyuye icyuma ari kwawe Sawa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abakira kabutani kuva isi iremwa kuzoshika igihe kuzoshikirangurwa nta munsi n'umwe umukristo azoshobora kwishyura ikibazo umwisilamu yabajije kuko kubera iki mwarimu ni gatanu cumi na rimwe abaheburayo nyarutsa igitabo cy'abaheburayo gatanu cumi na rimwe havuga gute haravuga ati harutsa umufisemo byinshi byo kuvuga ibitabo byinshi byo kuvuga kandi bigoye isobanuro kandi bigoye isobanuro kuko mwabaye ibitumva kuko mwabaye ibitumva nabo muri kibazo nabageze cyangwa ubwayo kumva naho mwari mugeze kubabigisha niyo mwari mufite abakozi b'imana kuri dako ubu mumaze igihe kirekire mwiga mumaze igihe kirekire uko mwigisha abagizi mubahenda nawe mukwiye kongera kwigishwa mukwiye kongera kwigishwa mukaza amazi asa mu ishuri mukigishwa ibya mbere by'itanguriro byashyizwe n'imana kandi mwahindutse abakwiye gutungwa n'amata mwahindutse impinja mwabaye bebe mwababuriza ibyo kurya bigumye ntabwo mukwiye kurya ibyo kurya bigumye ngo tubabaze ikibazo ngo bishyure baca bakwepa kuko kuko utuzwe n'amata kuko utuzwe n'amata imyenda myinshi itasari ziraha abataramenya ijambo ry'ukugororoka abataramenya ijambo ry'Imana kuko abakiri uruzi aba rero ntabwo bari gushobora kunyishyura isi n'impinja n'abasumba barimo yesu rero navuga ati yesu turasozana abantu mu ijuru kuko ibagirisi rya yesu kuko yesu ntabwo bari mu kotayi cyangwa umukozi ye sawa yesu si umukotayi kandi si umukozi mbega yesu urabona wabisogera gute ko wari intumwa y'imana uca bugufi mu mategeko y'imana mata marimo nyarutsa bibiri na gatandatu n'icyenda musomero basiye nyarutsa ariko ndababwira yuko uhereye none yesu aravuga ati kuko yesu ibyo byo kugera mu ijuru si komvayeri kandi si umupiteri azojana abantu mu ijuru ahubwo nabo bari muri ba bari bazosanga mu ijuru abanyigishijwe zo mu ijuru ako uhereye none ntazokongera kunywa kuri iki nzabibu uzongera kunywa kuri iki nzabibu zo mu isi ugashyika kuri wa munsi nzosangirira namwe uzashyira kuri wa munsi nzosangirira namwe umutobe wazo mushya mu bwami bwa data ubwami bwa data Imana yesu nazozana abantu mu ijuru ahubwo niwe ararindiriye aza harimo agatoya muri bajya bazabagiye mu ijuru sawa ikibazo cyanjye yohana cumi na kabiri cumi na kane umunani cumi na kabiri yesu arababwira ati yesu arababwira ati wowe ni umuco w'isi genda umuco w'ukurikirana azogenda w'umwiza ariko azogera umuco w'ingo abafansi bavuga ati uruguru ikintu nawe yawe usukuri yesu arabisaba ati nawe jyewe yishinga inawe inawe yanjye ni y'ukuri kuko nzi iyo navuye niyonja kuko cyari yesu nzi iyo navuye niyongera gute niyonja tekereza ko muri 1969 Mungu Yesu ndavuze sigine kuko cyari yesu ndazi iyo navuye ndazi niyonja Korani inakataka tuchenga mimi si kiroja mpya katika mitume Muhammad anasema ati jewe si chochote munumwa sijui nitakavyofanywa mimi jewe Muhammad sinzi tonzorokogwa cyangwa mwebwe mungurikira kandi mwebwe mungurikira sinzi iyo musoza tekereza Bayisilamu ikibazo cyanjye kiri ngaha
Muhammad atijya Muhammad ubwambere sinzi niyo ariko naja nabana mumurikira sinzi umusoza ariko gutwakirwa Yesu navuze ni jewe Yesu ndazi iyo nja ndazi niyo yagize guta navuye ikibazo cyagira kinga hagati y'utazi cyazokorwa n'uzi ariko araja wokurikira nde uno muskira tawuri ikibazo bagize ati yaje muri Qur'ani sawa hagati y'uzi yazoja n'utazi yazoja wokurikira nde aresija kunuko mate bamidisa ubazo muskira Qur'ani uyu kadogo gatonya banja tawuri ngogatonya koko iri munafiri mutonya musaraga bari nyine nditoro Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abakristo n'abamahoro y'Imana bane. Si sawa? Arabajije akabazo, nigira bukebuke. Arabajije akabazo abatati, Yesu azojana abantu, arazi azojana abantu. Ariko ngo Muhammad ni nagati n'icenda gatandatu, ngo Muhammad ntazi azojana abantu, ngo kandi nawe nyine cyazoba ngo ntacazi. Si sawa? Reka manze siguriyo nyandiko abana mwishure. Ine n'icenda gatandatu Qur'an. Yesu. Sema, ugoje. Isobanuro. Yego. Waambie. Bakire. Mimi sikuwa mtume wa mwanzo kutokana na Mwenyezi Mungu. Acha abantu kwa Muhammad kumubaza kugira bereke ko azoja mu ijuru cyangwa atazoja mu ijuru. Ariko Muhammad arababwira ati jewe sindi wa mbere mu ndumwa. Hata niyo mukatayo utume wangu. Abo n'abantu bariko baranga ijambo ry'Imana ryigishwa na Muhammad. Wala mimi kandi jewe sijui Mwenyezi Mungu atalifanya nini. Sinzi Imana izongera gute Muhammad ntarahishijwe iby'ijuru n'iby'umuriro. Jewe Muhammad sinzi icyo Mwenyezi Mungu azongera. Na atakufanya nini pia? Kandi namwe bitazongera jewe Muhammad ntacyo nzi. Mimi sifuati. Ati jewe Muhammad sihurikira. Sifuati inayosema ila ninayofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Ati na kindi jewe hurikira kila kijomba mishuriwe n'uhoraho Imana rugira byose. Urakumva? Muhammad namaze guhishurirwa yahishuriwe iki kubijanye n'ijuru n'umuriro 3:9 Qur'an 3:9 Qur'an 3:9 Qur'an 3:9 Qur'an Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim na waliokufuru baba nilowahakanye watapelekwa katika jahannama makundi kwa makundi. Muhammad namaze guhishurirwa Imana ikimubwira ko abahakanye bazogenda mu muriro imigwi mpaka wakaifikia ikafunguliwa milango ya jahannam. Gushikani miliro milango y'umuriro izokugururwa. Waambie ingieni humo katika jahannam. Imana ishobora ati mwinjire mu muriro. Muhammad ngarahishuriwe rero komeza. Tena. Yego. Na waliomcha Mola wao abandi bazobatinyura Imana rugira byose watapelekwa peponi makundi kwa makundi. Na wao bazoca binjizwa mw'ijuru imigwi aho Muhammad aramaze kugira gute guhishurirwa. Urabyumva? Sasa rero guhishurirwa Yesu nawe ngo arazi azojana abantu kandi Yesu ngo ari mw'ijuru. Mbega Muhammad wewe wahuye na Yesu mw'ijuru ugahishurirwa ibya Yesu, mbega Yesu yakwishuye ngo iki azojana abantu mw'ijuru cyangwa azobajana? Turiyo Qur'ani nyereka 2:33 hepfo andisi soma hiyo. Nasema avuga ngo iki kisha nende watambiwa nendeni kwa Yesu abantu kumusimba rukatagenda kunuma zose z'Imana zikabwira ko zitashoboye kubasabira ku Mana. Kwani yeye abantu batogakigana kwa Yesu kuko Yesu wewe ni mja Mwenyezi Mungu ngo ni ntumwa y'Imana na ni mtume wake na ni neno la Mwenyezi Mungu na roho yake. Kandi ni jambo ry'Imana komeza. Naye akasema Yesu atavuga ngo iki kumusimba ruka mimi Yesu siwezi sishobora gusabira abantu lakini ariko nendeni kwa mtume Muhammad. Yaliyotangulia na yanayokuja kabisa. Akasema akamwambia ngwiki anasema walifuate abantu bacha kurikira intumwa y'Imana Muhammad ariko musimberuka. Basi mtume ayintumwa y'Imana Muhammad ataombea ataombea maombi atachagana sabisho ku Mana rugira byose Muhammad na izini hii atapewa mtume Muhammad tu. Muhammad hakurenganira gusabira abanashaka na pili
imubwiriti inua kichwa chako. ewe Muhammad kuri mutwe wawe muri sijida Naomba utapewa. ati saba kandi urahabwa Nasema atasikilizwa. kandi vuga urumbirwa Naomba utapewa kabisa. kandi saba Muhammad urahabwa Ndipo Mtume Muhammad intumwa y'Imana Muhammad kuri uwo musi w'urukirwa rw'atananiwe gusabira abantu nitainua kichwa changu Muhammad amachakura umutwe we hasi yubamye na nitamsifu Mwenyezi Mungu kwa sifa atakazonifundisha. Muhammad ninati Imana urugira byose kukuritoya bica kubikwiri na hasa Kisha nitaomba hama Muhammad asabe ataniweka Allah kikomo cha watu atakaowaombea. Imana imubwira ati Muhammad we sabira ikigongo abantu bangana uku Muhammad atasaba ikigongo abantu Basi hao wote nitawaingiza peponi. hanyuma Muhammad ace yinjiza abantu mw'ijuru Waislamu takibiri Allahu Akbar. namwishuye sinamwishuye Wamishuye. Muhammad yinjiza abantu mw'ijuru Yesu nta bushobozi afise. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhaji Idrisa Manuisa na Idrisa kama sana visa sile kuhimaka kabisa nchini. Allah atakuja kwanza kapewa kibaga naye. Kwa hiyo TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.